Kuphele kungasekuhle hle ulive kaThamara la kade bizwe khona zinsizwa ezizomeseka ngokuthi aqonyeliswe ngezinto ezinhle nokumenyezelwa nje kwezinto azozithola naseyitholile. Njengoba ke lo live uphelele ngasekuhle nje njengoba bekade kukhona namasela abekade esebona ithuba lokuthi azenzele inzuzo, leyo nzuzo bekumele iqondane noThamara esefaka ama-account number awo laphana ku-comment section, kanti account number bekumele vele bekuyekaThamara nje kuphela. Udlule lapho la kubonakala khona futhi nesiqiniseko esephoxa njengoba lo live kwathi nje lezi zinto ezifana noMavava oPapaji usiqiniseko esephoxa lapho esefaka igama likaShembe phakathi ngendlela enogcopho, lokho kudala ukuthi ugcine uMavava uMfokasikhakhane egcina eduba ulive iphume engasavalelisanga. Usiqiniseko naye ke wabe esenyamalala khona lapho ku live. Mbukeli sicela ukuthi uthamele nansi ingxoxo emfishane, kanti likhona lapho bekusalindeleke ukuthi umzukulu naye afake isandla ezivaneni njengoba kade elindeleke ukuthi athumele isamba semali esigcine singadalulwanga. Ngicela nje bhali i-account yakhe khona umuntu obhala u-16 akazubale nje bhali i-account yakhe kanti ibhlokhe isebenzisa ubunja nenzala. Bonke abantu balambisa bayidinga imali kodwa akwazi ukufaka i-account sayazi ngekhanda kaThamara ithi 23 ino566 nobani lolo afaka u16 account yakhe akangayenzi lento oyikhatha nathi ngempela. Usahlala hayi khuleka cabanga ukuthi ayekho umuntu ongekho alert ukuthi kwenzakalani. Thamara cela usicheckela sisi kuyafika kule khuzana ku20 sekumele ukuthi manje sigobisa amadlangala wemeza esimlinde nokuthi umzukulu meseqedile ukwenza lapha yana asiconfirmene emva kwamzukulu ngoba ngathi uyenza lapha kuPapaji yenza manje ngizokhuluma nge14 late balani lapho nithi mzukulu. Siyabonga lapho mzukulu Thamara Papaji share izinto ezifanele ethi ngeke siwayeka amakhakha nempatho ngeke siwayeka. phela ningathinti kakhulu emakhasheni Sikhakhane abantu bethu akuyona lekadlubheka wemboma Angisaze kabani ngathi kadlubheka hey Mhlawumbe bafethu asivale kanje Mavava abafana besikole Mavava mhlawumbe awusiphi izakho lokugcina mhlawumbe mase siyakhululeka ngoba nengane nje yavuka. Anginalo nje izilokugcina mina ngilona icancel Thamara confirm mase besivalele qhubeka nange weekend so aswenzeni wa Friday abantu ba right mabedakiwe ngabona ngenza enye lokhuzane ngenza senze uyabona ke ji asikulungiseke lapha mawuzokwazi ukuthi master wothola sizilile sizophuma kuyona yonke le yabona Mavava lalela uyakhumbula lo lamba sesinawe ecaleni sipusha imali washa 1000 ngiyalungisa uyalunga uright ngolesihlanu madoda abantu bethe ukuthinta ngiyazi inhliziyo mayifana biyasandela inhliziyo umuntu uyakwazi ukhipha imali anayo system emali wayithuma Mavava uNkulunkulu ile kabi lekushuthi iphambanisa uMavava noNyazi lwezulu uyamphambanisa ngoba hamba ngemoto efana ke ulethezwa lomthobisi iyaphambanisa iyaphambanisa ijethi udutsho wena la Robi ngiphume baba isiqiniseko bakwethu manini Sherani account lana khona abafuna ukufaka ukugcina abafowethu bese siyalentozana bese siyahamba khona abantu kade buzi account la sesiyahamba bafowethu sesiyahamba cela ukuthi Thamara kuconfirmela malini mali sikhona lapho. Okay ngizoconfirmela manje cela siconfirmela abafowethu sesiyahamba nje 10:10 sesiyahamba futhi siyabonga kakhulu support ebekhona. It's 19,098.
Oh my God. 18,000 short now becela i-account sesiyenzela nje laba ukuthi kube u-20k laba badedela i-account njengamanje bafethu sicela ukuthi ilentozana uma usabuza ukuthi yani imali edinothax besicela nje ama-10 rand nani yonke lento leyo uzojoyina ngokuzayo uzoza ukuthi yani imali efakwayo Nakusasa sobe sikhona. enye into la kuthiwa ngizokudlulisa lokhu kuthiwa kunomcimbi laphana wamatshitshi okhona waziwa uji kahle ukuthi ngibuye ngazazi into zemicimbi ngoba angijwayele ukuyisihamba nje ngicela ukuthi ukulentozane uyichaze into yakho ngoba kudala ngibona ukukhuluma ngayihamba phezulu nalapho uThamara kuthiwe noma-ke yini eyiqhuzwe yini uzobe khona uzobe nethikithi uzobe egadekile futhi ngezimo eqaphiwe ephephini nje ngicela ukuthi usibrief mfethu kodwa imali ayibingena kuThamara ibe u20 bese siyahamba bafethu ngicela ukuthi kusilana Marajo Tariq balwa nelami lapho. Ngithi angimeme wonke umuntu nganza kwethu salibonga ithuba siyazi ukuthi akuyona i-platform le bivulele yona i-event kodwa mhla 24 May lapha eCarrisfontein kune-event ama-Chichi Festival evumeleke wonke uhlobo lomuntu ukuthi lingene amathikithi ma wazi ukuthi uyichichi lakhona lu-100 rand ma uthi ufuna ukuzobuka nje ubuhle bukaZulu lu-150 general i-VIP u700 i-VVIP i-1500 so ngisimema wonke umuntu abantu bazoyibona i-media briefing izobe ngumhla ka-28 bazobona futhi nongangezwe lakhe khona emcimbini uyobe khona ngeyi-24 zika May indlunkulu uqobo lwayo siyabonga kakhulu bafowethu amathikithi akhona ku-Ticket Pro iSpa ijwayelani i-BP Garage i-Payzone amathikithi atholakala uvumeleke wonke uhlobo lomuntu akhona ama-artist abantu bayibonilani apho sesibukhiphile ama-artist amaningi I think sikhipha ama-artist awu-18 bakhona oMthandeni osemagcokama oMzukulu oNjoko oNavigator no-Big Nas o-DJ Boo no-Babes Odumo kanjalo bayeza namanye ama-poster alandelayo o-Natasha o-IRK kanjalo njalo abantu basazobabona nabanye ama-artist asalandelayo kanjalo no-Big Nas bakhona ama-artist maningi kakhulu noma omaganga bakhona kube kumnandi kakhulu ukudelele ngani zakwethu umuntu eyidlela imvunulo yakhe eyidlela ugodo eyidlela Cavel kuyobe siyobuka nje ubuhle bukaZulu ukuthi siyabonga ukuthi abanye abantu abakwazi ukufinyelela emhlangeni kanjalo nabanye abantu bayahluleka ekutheni ukuthi befinyelele kodwa sitheke labantu basemalokishini nabasemathekwini asusondeze umcimbi abazobona abantu ama-tour akhe uZamambo next month uzohambela wonke ama-university kanjalo the following month uhambela iy'kole ngo-April ngo-May uyobe sehamba ama-interview ama-radio i-program imi kanjani lo mcimbi mkhulu kakhulu bafowethu sazo-announce iy'mponsa zonke ezisponsile for lo mcimbi siyabonga kakhulu abantu abaningi nohulumeni wakithi ofaka isandla ukuthi lo mcimbi wazi ukuphumelele phambili ama-artist akhona bafowethu ngeke nibulawe indlala ama-artist angangobaba sithi ama-artist akashiphe engabizi ukuze nabo bonke abantu bezokwazi uku-afforda siyabonga kakhulu nje siyabonga khona usitoko othe ufaka 1,000 uma ekwenzile ngempela lokho ngicabanga ukuthi njengamanje sifikile ku-20 ufuna ukubonga nomalume laphana sizoqhubeka ya No, bengisho ukuthi angibona ukuthi usekwenze siyayifuna uconfirm price akuzwa Thamara sicela ukuthi uqonde mfethu sesifuna ukuyolala siyazela soze sishawe iprice yakhona njengamanje ithi 19,286 19,000 and what 286 kulungile sizoyiqeda i-account Thamara ungasaphi account ukuyiphosta Thamara lapha kwi-timeline yakho noma kwenza iposta nje i-account yakho nje uyibeke lapha phezulu abantu abafisa ukuthi beqhube be-contribute kuthiwa Thamara kuthiwa kunemali enye ezoreflector ebusuku enye izoreflector ngesikhathi ngoba lento ayiphelile ngani zakwethu asihlangane ngoLesine nangoLesihlanu ngoLesine nangoLesihlanu besosonke sesindawonye kwethu siyabonga kakhulu uthando olukhona nolusazoba khona we really appreciate ngani zakwethu kungaphezulu nayo hayi siyabonga siya asikuvezeli malume nawe siya kanjalo bonke abantu abakhona ukuthi
asihlangene neindaba eziseceleni ezithinta abanye abantu kodwa iqiniso lokuthi sizathu ukuthi support Tamara inkulumo zakhe zibone izinyakazisa abantu abaningi so ikona okwenza sibe semkhankasweni umkhankaso ngabona ukuthi lo angingabi nomhobholo. Yebo futhi siyakuzwa ungaqhubeka futhi upapathile. Umkhankaso esiwenzayo asenzeli ukuthi khona abantu esi-against bona nabanye abantu esithi silwa nabo kodwa sinento ethi siyafisa ukuba ingane since ijabulisa abantu abaningi nethosa abantu abaningi ngeinkulumo zayo si-support izathu ukuthi sivele kanje siveze ukuthi la kusuke kunikelwa khona siya understand ukuthi na isandla sethu siyakwazi ukupha ingakho sichaba fethu akulule isandla for indaba yengane hayi ngoba sihlambe khona iagenda noma iagilology esinayo we taking this in a generosity level. We love you guys. Let's continue si contribute ningakhohlwa ukuthenga amathikithi. Shalom lale kahle siyabonga.